Okay, we shall discuss again the control of our motor by armature voltage. So our focus now is on the separate excited DC motor. Separate excited DC motor. When we adjust or we manipulate this incoming voltage terminal, and the incoming voltage terminal here, we shall adjust either increase up or down. Means that we have a fixed voltage, we have a motor, this is our output shaft, this is our incoming terminal voltage, positive, negative. So what we do is that we extend the terminal from the incoming, we put our converter here. What converter to be used? Because the incoming, if the incoming is DC, so we just convert to another DC level, such that this DC level can be increased or decreased. If we have AC, so what will happen? If the incoming is AC, so the converter will be AC to DC, means that AC into DC. This is so-called chopper ataupun converter. Yang ni kita pakai apa? Kita namakan apa? Inverter. Sorry, bukan inverter. Sorry, rectifier lah. AC kepada DC, so-called rectifier. Rectify. Okay, now assume that we have convert from any of incoming to be in term of adjustable DC. So what will happen? So assume that the incoming voltage is high, and at certain values, okay, the incoming is high. Mana pen ni lah? Okay. Okay, the incoming voltage V1 is bigger compared to the smallest of V4. Lebih besar. The highest is V1 lah. The lowest is V4. Okay. So V field fixed at certain value, doesn't matter, 100 volt, 40 volt, 400 volt or whatsoever. Assume that we have a variable V in. So at highest V terminal input ataupun V in that we put into our machine, we put here our motor, output is our rotation, the incoming is set at maximum. So we shall see that when we put more load is added to the shaft. The speed from zero load here, zero load kalau kita versus torque ni, so this torque will be at zero. Zero torque, no load, the speed is at speed no load lah. Omega no load. So when we put more load, we plot another dot. We can see that the rotational value ataupun parameter will drop dalam bentuk linear, straight line. Nampak tak? So dia akan drop linear. This is for our separate excited DC motor lah. Kalau untuk motor jenis serial, dia punya kejatuhan adalah sangat drastik macam ni. Tapi untuk shunt ataupun separate excited, dia punya kejatuhan adalah linear macam ni. Nampak tak? Dia tak berapa affected by load. So what will happen is that this is our chart lah, untuk voltage yang pada level V1. Let's say if we reduce our voltage, we reduce some more the voltage. Maybe here we put 100 volt, let's say. Then we reduce another maybe 50 volt, down to 50 volt, let's say, and maybe down to 30 volt, down to 10 volt. And so at this 50 volt, what will happen is that our initial ataupun no load speed also will reduce. Tetapi kejatuhan setelah kita tambah load masih lagi linear dengan kecerunan yang sama. You can see that the first kecerunan untuk voltage yang kedua, yang ketiga, nampak tak? Sama sahaja dia punya kecerunan. Dia tak jadi, let's say yang pertama macam ni, yang kedua macam ni, yang ketiga macam ni kan. So tak jadi macam ni. So dia jadi kecerunan yang sama. Okay, what happened here is that when we adjust the voltage source, dia punya
armature voltage is reduced, the no load speed also reduce. Maksud kata daripada no load speed atas menjadi lebih rendah, dan lebih rendah. Macam mana dia berlaku? Kalau tengok balik dalam equation kita, omega ni bergantung kepada V terminal dan juga kekuatan K flux ni. Memandangkan kekuatan K flux kita maintain, tak berubah, so dia just bergantung kepada V terminal. Once you increase V terminal, omega juga akan increase. Yang lain semua fix. RA fix, K flux dah fix. Dan juga dia akan jatuh bila you punya applied ataupun you punya load yang you attach kepada you punya shaft meningkat. Kalau you reduce the load, means that your portion here will be reduced. Means that Vt over K flux minus smaller portion, you punya speed akan meningkat. Kalau you increase torque ni, means that this portion, the whole portion here will be increased. Means that omega adalah Vt over K flux ni, tolak portion yang lebih besar, you punya omega akan jatuh. Alright. So means that dia bergantung pada dua parameter lah, sama ada you increase Vt ataupun you increase torque ni. So dia akan increase ataupun dia akan reduce accordingly. Okay, omega adalah omega naught minus delta omega. Means that omega dekat certain value. Kalau you nak tengok dekat, let's say you have a graph. This is your omega. Here, it depends on how much omega naught minus the difference of your delta omega. You akan dapat value of your omega here at that certain value lah. So omega adalah Vt over K flux, delta omega adalah ni yang kedua ni, portion yang kedua. So for the same flux value, because we don't change our Vf of load, torque and field flux, the armature voltage does not affect the speed drop. And armature voltage tidak mempengaruhi the voltage drop for the same value of flux. And armature voltage ni tak mempengaruhi the speed drop. Dan dia tak mempengaruhi this portion lah. And you increase ke decrease, bahagian ni tak berubah. Sebab bahagian ni berubah hanya bergantung pada K flux dan juga R armature. The slope of the speed torque also independent of armature voltage. Note that we are assuming that the field voltage is unchanged. Field voltage tak berubah. Field voltage tak berubah. Apabila you punya armature voltage diubah, so the slope will maintain. So dia akan jadi parallel line lah. So this is just the re-explanation of what we have discussed just now. Holding operation sama juga macam tadi untuk shunt circuit. Yang ni adalah untuk separately excited DC configuration. The holding point is reached when the omega adalah kosong. Dan kalau kita tengok tadi punya discussion, apabila you punya omega ni, this is your omega dekat no load. So omega ni akan jadi kosong apabila your torque ataupun you punya current you put dekat shaft tu paling tinggi. You draw paling tinggi punya current ataupun you put letak load paling tinggi dekat your shaft. Boleh. Ataupun when you put additional resistance paling yang sesuai ataupun yang berkenaan, dia akan capai torque yang paling tinggi dan juga ataupun draw current yang paling maksimum lah. Dia akan capai what so called holding scenario ataupun holding voltage, holding parameter lah. So the required terminal voltage to achieve operation point at point 4 ni, holding voltage ni adalah
Apabila omega kita equal to 0, omega 4 ni adalah sama dengan kosong. So the whole equation akan jadi kosong. So you arrange balik V4 ke kiri. V4 over K flux ke kiri. RA TD K flux square ni berada belah kanan. So you keluarkan V4. So this is the voltage terminal. V terminal ni yang kita boleh set dekat this motor untuk mencapai holding voltage bila kita letak load yang sama. So this is the load, same load lah. Bila letak same load, I yang sama ataupun torque yang sama across multiple of incoming voltage V1, V2, V3, V4, whatever V you put in, you put the same I, let's say I rated lah, I rated ataupun torque rated ni. So dia akan menghasilkan omega yang makin berkurang sampailah omega holding. Sampailah holding operation. So the whole circuit is to tell you that the incoming voltage kita varies up or down. VF maintain. Just that torque ni yang kita tengok macam mana. Apa yang berlaku bila kita, let's say we fix the torque, adjust the voltage. So this is what happen. Jatuh sampai holding scenario ataupun holding condition. So let's say we took this example 5F as our discussion. What will happen? Let's say if we increase 20% armature voltage, calculate the percentage change in the no load speed. So settle macam mana? We just sketch balik how the expected graph will be. Omega dengan, kalau dia nak percentage change in the low load speed. So this is the stop current. So means that kalau penambahan, let's say this is your voltage asal V initial lah, V1. So V2 adalah 20% increase compared to V1. So how much in term of no load speed? So no load speed berapa? No load speed 1, no load speed 2 ni berapa? Assume that DC motor is separate excited variant. So you use the same equation here, which is omega sama dengan Vt over K flux Ra torque over K flux square. Assume that omega 1 flux semua ni adalah variable for initial condition. Yang ni V1 dan juga flux kan. Assume that the armature voltage change and the field is keep constant. So perubahan antara yang first tadi, omega 1 dengan omega 2. So omega 1 dengan omega 2. Perubahan ni adalah 20%. So dia adalah sama dengan yang ni, dia ni tetap. So yang ni akan cancel, ni pun akan cancel, tak berubah. Ni pun akan cancel sebab tak berubah. Torque pun tak berubah. So tinggal V lah. Nampak tak? So omega adalah kadaran V dengan V yang baru. And so V2 adalah new speed voltage. Means that increment adalah 20%. So dia punya ratio adalah 1.2 V1. And so we can see that dia punya increment also 20%. Nampak tak? V1 over V2, which is V2 adalah V1 divided by 1.2 V1. And cancel V1, cancel V1. So naik ke atas jadi 20%. And so omega 2 akan jadi 20%.
percent of omega 1.